independence nyivuze mu buryo buri generale muri Afrika kuko twarayihawe ariko ntitwayihabwa. Ndagira ngo mwemere iyo pleonasme, monter en haut, descendre en bas muri linguistique. No kuvuga ngo twahawe independence tutahawe. C'est-à-dire à la veille umunsi basubada tabarimo barwanira independence, barimo barwana n'abantu bafite agenda y'imyaka 100 bateguye kuri Afrika. Abazungu abakoloni bari bagize imyaka 100, ko muri Kongo bari bagize 80, ariko mu bindi bihugu hafi imyaka 100 yarigeze. Igihe batangiye gusaba independence barimo basaba ikintu abandi bari barateguye kuzakoloniza Afrika imyaka 200. Noneho bagiye kwibaha babima ibikoresho byayo, barayibaha ku munwa ariko mu bikorwa ntibayibaha. Abagabo bagiyeho nk'abakwama Nkrumah watangije umunsi wa mbere discours yakoze ku itariki ya 6 Mars muri 1957 Accra. Yaravuze ngo independence tubonye ntabwo ari independence ya Ghana, ni independence ya Afrika. Yarafite muri we enthusiasm, yari yuzuye mu ishimwe byinshi cyane abona ukuntu bagiye guhindura Afrika. Kuko vision ya mbere ya Kwame Nkrumah kwari ugukora Etats-Unis d'Afrique. Yari yarigiye muri Amerika abona ukuntu amayeta yahuriye hamwe, none atahana icyo cyifuzo ngo Afrika natwe tugomba gukuraho amafrontiere yose ikaba igihugu kimwe.